Gospe in gospodje, dobro jutro, dober dan in dobrodošli na oddajo Poletni filmi. Tukaj Sonja Pirc in danes bom govorila o vremenu in o krasnem dvoboju, ki se bo kmalu začel, tako da kar pohitimo. Vreme je danes kar sončno, 25 stopinj do 28 stopinj. Zjutraj je bilo malo vlažno, 19 stopinj Celzija. Večer ob kakih 8 bo še majčkeno vlažno, tako da se toplo oblečite. Ko smo končali z vremenom, pa lahko kar gremo naprej dvoboj, ki se dogaja v živo. Tako da se kar udobno umestite nazaj in upajte za najboljše. Le kdo bo zmagal, ne vemo. In na prvi strani imamo Golkuta in na drugi strani imamo pa Kvek. Le kdo bo zmagal, izvedeli bomo takrat, ko si bomo ogledali. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack.